brzaka nas je zovno, evo kratko da se vidimo samo sa njim. Pa ćemo na brzake tu. Ne znam, kakve su tvoje prognoze za ovaj Eurosong? Šta ima od ovoga? Ima li što od ovoga? Će li biti što od ovoga? Da Stologa i Žabac učestvuju, bili bi visoko plasirani, svi sigurno. Ali evo, Skoplje, Zagreb ili Sarajevo, do godine? Za pobjednik Eurovizije, dakle gdje će biti do godine? do godine, Pa kažem, ja sam imam srce mi je podijeljeno 4 komore. Za Bosnu najviše tamo mi je duša, tamo mi je Harije moj prijatelj 30 godina. Za Severinu je napisao Goran pjesmu, Severina mi je prijateljica velika. U Makedoniji sam proveo mnogo godina, imam tamo mnogo prijatelja i ovdje u Grčkoj živim, mada ne bi volio da pobjedi Ana Visi, jer opet ipak su domaćini s ove godine, mada je veliki favorit. Moj favorit je ovdje najvjerovatnije da je Hari Matahari, volio bi da Hari i Severina podijele ta 2-3 mjesta. Inače, kako se čini sve ovo vezano oko Eurovizije? Došao sam sinoć sam došao kasno, vidim da je konfuzija svudje, u svim ekipama je konfuzija velika, svi se gledaju kako će biti večeras, spremaju se za večeras. Tako da je velika nervoza kod ljudi, svi su favoriti, svi 24 godina, 24. Oni nama kažu da nisu nervozni, a reci nam, molim te, da su nervozni. Kako nisu, vidiš, se vina preblijedila, Hari je otišao sinoć da spava, vidim sinoć sa Harijem bio otišao 11 da spava. Joksimović otišao u pola 12. Svima klecaju koljena, svi kažu ne, mi smo profesionalci. Nisam vidio ovu Makedonku još samo kako se ona ponaša. Nije ni ona nervozna, samo je šminka otpala od nervoze. Idemo sad, Stologa i Žabac žiri. Imamo i specijalni žiri za gospodina Raka Marić, 12 points. Gospodin Raka Marić, 12 points. Hari Matahari.